Nyeri. Ukirorera mbica ici wahota gwiciria guku ni Mikawa-ini iria ikoragwo mwena wa gicua-ini utekumenya guku ni mukawa uri kaunti-ini ya Nyeri. Kimera-ini giki gia thiguku ya mbathaka agendi aingi na muno wa kuma guku bururi-ini aria makoretwo magithie kuhuruka kundu kungi macagurite gucama ugendi gitaro-ini gia gatagati ka bururi. So far so good, everything is good, we are enjoying. We've gone round, we've taken fruits, we went down, we saw ostriches, we saw horses, and we are also planning to have some horse rides tomorrow probably. The swimming is lovely. Kuumana na mwago uria agendi aya monete gicigo-ini giki ni moritie aria mangikorwo makienda gwa kuhuruka gwitikira gucera gicigo kia Mt.Kenya. Kenyans should appreciate our country. We should be visiting, we should know our country well, we should be visiting different places. As much as most of us like going out, but we should be developing and improving the local tourism within our county. Kuri ene Mikawa kimera giki no umithio marata na makiuga rita riri ni mahotete kwandikithia gicunji kia nginya 40% kia agendi kuma guku na nja ya bururi. Tuonete agendi na tuonete nginya ageni aingi na try expect ona angi aingi kungakinyiria ni holiday guthira. Gerora last year Easter na mwaka uyu tuonete great improvement tugerora maundu ma ageni na ageni aingi maumite Europe, South Africa, Rwanda na India, na thaici ni ndĩrona kwĩna improvement nene ya ageni kuma Kenya. Ukiringithania na icigo iria ingi cia bururi agendi maceragira gitaro giki kia Mt.Kenya kuri na uthaka wakuo wa mwanya. Tene Akenya aingi mathiaga Mombasa, Malindi kana magathi Dubai, no thaici ni ndĩrona kwĩna improvement nene. Ageni aingi ni moroka Nyeri County at least kuona Mt.Kenya na kwĩna abadeas na twĩna nginya nyamu nyingi guku, twĩna nginya ostriches, twĩna so many parks, Solio Ranch, twĩna Olpajeta, twĩna mountain climbing na twĩna horse riding. Thirikari kugerera ministry ya ugendi ni ikoretwo ikihinyiriria a Kenya gwitikira kumagara na gukenerera uthaka munene uria bururi wa Kenya urathimitwo naguo uria ugucagiriria agendi kuma mabururi ma kuraya. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni wa Ngui wa Mwangi.